Reka twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze bakunzi bacu ba Deep News TV, twizere ko mumeze neza cyane mu bice byose muherereyemo bigiye bitandukanye. Reka rero twongere tubahe ikaze mu makuru yacu ya hano kuri Deep News TV, ariko cyane cyane aya breaking news. Makuru yacu rero mu nkundire tuyahere hano mu karere ka Nyamasheke, aho umusore w'imyaka 22 yarushywe mu Kivu bamuziza igikapu. Twagirayezu Atanazi w'imyaka 32 wapakiraga umucanga mu murenge wa Mahembe mu karere ka Nyamasheke, kuri bafungiye kuri station ya RIB ya Gihombo muri aka karere, akekwaho kuroha mu kiyaga cya Kivu. Umusore witwaga Namahirwe w'imyaka 22 agahita apfa amuziza kumukekaho ko yamwibiye igikapu cyarimo amapantaro 2 n'imiguru 2 y'inkweto. Umwe mu bakoranaga n'uyu Twagirayezu Atanazi mu gupakira umucanga muri ako gace yavuze ko uwo musore Namahirwe mu mudugudu wa Kigugu mu kagari ka Nkora mu murenge wa Kigeyo mu karere ka Rutsiro wari ufunguwe, aho yari afungiye kuri station ya RIB ya Bwishyura mu karere ka Karongi. Yaje muri aka gace gusaba akazi ko gupakira umucanga, aho bari barimo barawupakirira, maze uwo musore aza kuza kubura igikapu maze ahita amujugunya mu kiyaga cya Kivu. Uyu kandi watanze aya makuru yakomeje avuga ko bahise bahamagara polisi ishinzwe umutekano mu mazi, iraza ikuramo umurambo. Twagirayezu Atanazi abajijwe uko arushye mu mugenzi we mu Kivu, asubiza ko ari we winazemo atinya gukomeza gukubitwa, aribwo yahita agatabwa muri yombi. Umurambo wa nyakwigendera ujyanwa mu bitaro bya Mugonero gukorerwa isuzuma. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mahembe Hagabifura Pascal yavuze ko amakuru akimenyekana bihutiye kureba uko barohora umurambo wa nyakwigendera no guta muri yombi uwakekwaga gukora ibindi biri mu bugenzacyaha. Ati uwakekwaga yafashwe kuri bafungiye kuri station ya RIB ya Gihombo. Umurambo wa nyakwigendera wajyanwe mu bitaro bya Mugonero gukorerwa isuzuma mbere y'uko ushyingurwa. Yasabye abaturage kwirinda urugomo nka ruriya kuko ingaruka zarwo ari mbi cyane. Nabo kandi makuru yacu tuyakomereze hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu ngubu amakuru hari nuko FDLR yagiye ikishaza kwiga gukoresha drone bisabwe na leta ya Kongo. Wahoze ari umusirikare wa FDLR witwa Mbare Hafashimana yatangaje amabanga akomeye ku itsinda ryihariye ry'uyu mutwe witwa CRAP Unity ryashinzwe gukora ibikorwa by'iterabwoba mu Rwanda no gufasha ingabo za Kongo FARDC mu ntambara ziri mu burasirazuba bwa RDC. Mu kiganiro agiranye na Kigali Today, Hafashimana yavuze ko CRAP Unity igizwe n'abarwanyi bagera kuri 600 batoranyijwe mu basirikare barangije amahugurwa rusange ya FDLR, hanyuma bagakora n'andi masomo yihariye yitwa Commando Courses. Uwo mutwe wakoreraga hafi ya Mubambiro ahari ibirindiro bya FARDC ndetse na SADC byavugwaga ko birinda Goma, ariko intego nyayo yari uguhungabanya umutekano w'u Rwanda. Colonel Ruhinda niwe wayoboraga CRAP Unity, ariko yapfuye mu buryo butangaje nyuma yo guterwa grenade mu gitanda cye. Ibyo byateje amacakubiri hagati y'amashami abiri ariyo FDLR ariyo CRAP ndetse na FOCA. Afashimana kandi yavuze ko CRAP Unity yakoranaga bya hafi n'ingabo za FARDC ndetse ikagira abahuza bikorwa ikishasa. Umwe muri bo ni Lieutenant Fidel Niyonzima ukomoka i Rugari, ushinzwe kwakira inkunga, intwaro n'amafaranga aturuka mu bayobozi ba FARDC ndetse n'abari mu mahanga bashyigikiye FDLR. Uyu Niyonzima yakoranaga na Omega Pacific ushinzwe ibikorwa bya gisirikare, itumanaho n'imari hagati ya FARDC ndetse FDLR. Nubwo FDLR na FARDC na Wazalendo bose bagombaga guhabwa amafaranga ibihumbi 50 buri kwezi, Hafashimana yavuze ko abakomando ba FARDC aribo bajyaga biba amafaranga yagenewe abarwanyi ba FDLR. Mu kwezi kwa Nyakanga 2025 FARDC yasabye FDLR ndetse FDLR CRAP kohereza abarwanyi bafite ubumenyi mu by'ikoranabuhanga ko bajya kwiga gukoresha drone ikishasa. Hafashimana yavuze ko abarwanyi 16 batoranyijwe bajyanwayo mu rwego rwo guhongera ubushobozi bwa FARDC mu gukoresha
izo ntwaro zifashishwa cyane mu ntambara ziri kubera muri Kivu zombi. Ku cyicaro cya FARDC kiri i Walikale, ushinzwe guhuza ibikorwa bya FARDC ndetse na CRAP n'uwitwa Remy. Nyuma y'urupfu rwa Colonel Ruhinda, ubuyobozi bwa CRAP Unity bwahawe Colonel Gasimba, aho Hafashimana yakomeje kumukorera nk'umurinzi we kugeza igihe yahungiye ku ruhande rwa M23 ubwo intambara yakaraga muri Masisi na Walikale. Byatangajwe na Mbare Hafashimana bigaragaza ishusho y'ubufatanye bukomeye hagati ya FDLR FARDC by'umwihariko mu bikorwa bya CRAP Unity ndetse n'uburyo leta ya Kongo ikomeje gukoresha izi ngabo mu nyungu zayo za gisirikare n'ubutasi. Bakunzi bacu rero ngayo rero amakuru abagezweho, niyo mpamvu buri gihe dora tubabwira ati muri munsi y'amakuru murabona ahantu handitse ijambo subscribe cyangwa sabone kugira ngo nyine mujye mu bambere mu kubona sino breaking news tuba twabateguriye. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana igiye ikomeza ibane namwe mu byuma muri mu byose bigiye bitandukanye.